Colonel Claude wa MAA23 ejo yitabye Imana aho yishwe na drone zaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Byinshi ku rupfu rwe ndetse no kuba akoreshejwe telefone kugira ngo hamenyekane aho yaba ari mu gace ka Minembwe ndetse no muri Poezero. Turababwira yuko n'ubundi Colonel wa FARDC n'ubundi urwana ku ruhande rwa leta nawe inariza sarambwe zaje kuba zimwivugana aho zakoze operation iteye ubwoba cyane yo kwihorera zikamwicana n'abandi basirikare bagera kuri 20 bose. Byinshi ku rupfu rwe ndetse no kuba no ku kiba cyajya ku cyajyanye General Jules Panza akaba ari umuyobozi mukuru cyane w'ingabo za FARDC, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC mu gihugu cy'u Burundi, aho hagiye gutegurwa igitoro gikomeye cyane kizava i Bujumbura kikarenga Uvira kikagera Bukavu. Byinshi kuri byo nibyo tugiye kwibandaho muri aya makuru yacu agiye atandukanye. Gusa mwibutsa ko niba ari ubwa mbere wisanze kuri mebera mucyo mu Rwanda, reba ngo nite subscribe ukande kuri like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5. Amakuru y'ejo yabonetse ku itariki 19 yavugaga yuko drone zo mu bwoko bwa CH4 yagiye ivuye mu Bujumbura. Niyo makuru tubona igasanga aho Jules Claude wa MAA23 yari ari ku gace kamwe ka Poezero, zikaza kuba zimwivugana n'abandi bari bari kumwe. Birumvikana ntago umusirikare Colonel agenda wenyine, zikaba zarahise zibivugana. Ayo n'amakuru y'agahinda gakomeye cyane ako kunzi ba MAA23 ndetse n'abavandimwe babo bose muri rusange. Ariko inariza sarambwe andi makuru tubafitiye ubundi nyuma y'uko hasubijwe internet ndetse na telefone n'itumanaho mu gace ka Minembwe, biravuga yuko bamwe mu basirikare bo muri MAA23 basigaranye amatelefone bafite itumanaho mu buryo bugiye butandukanye. Akari byo bishingirwaho havugwa ko hari telefone zishobora kuba zarakuruwe cyangwa hari uwatanze amakuru kugira ngo amenye ko bavuye mu gace kamwe ka Poezero bagiye mu kandi. Izo drone zikaza zita zibarimbagura zibica zidatoranyije ako kanya. Akaba karagahinda mu Minembwe ku munsi w'ejo ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2025. Gusa andi makuru nago intare sarambwe zatereye yo nazo zaje zifite umwuka wo kwihorera. Ku munsi w'ejo intare sarambwe kuri za operation twababwiye n'ubundi zateze igikundi cy'abantu barenga 20 bari kumwe na Colonel Kihuwa Mapesa. Uwo nguwo ni umugenerali, ni umukoloneli ukomeye cyane w'ingabo za FARDC mu gace ka Poezero ndetse na Minembwe, aho babahutsemo bafite ibintu byitwa inkota ndetse n'udushoka. Barabica barabamara, baza kuba babica bahorera Colonel wabo Claude. Ariko nanone uyu Colonel Kihuwa afite n'umwana. Amakuru tumenya nuko ari uwo muri Kivu y'Amajyepfo. Twabonye ubutumwa dufitiye kopi, umwana we avuga ko yapfiriye ukuri. Imana yamukunze cyane ko yagiye akora imirimo itandukanye atashobora kuyivuga ngo ayirangize. Turaza kubabwira yuko n'andi makuru n'ubundi General Jules Mbanza Mwirambwe, uyu nguyu ni umugabo mukuru w'ingabo za FARDC. Uyu nguyu akaba ari Lieutenant General, ntago ari General wuzuye. Akaba yagiriye uruzinduko rw'ibanga mu Burundi. Akaba n'undi yari kumwe n'umugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi n'ubundi. Ariko ni uruzinduko rwari rw'ibanga, ariko rukaba rwaje kumenyekana aho bari kuganira ku bitero bikomeye cyane bigiye gupangwa. Ni ibitero bivuga ko bigomba kuva i Bujumbura ku mupaka bikinjira Uvira, bikava Uvira bigakomeza no mu tundi duce tugiye dutandukanye paka bigeze i Bukavu. Ubwo urumva bizabyaciye no mu Minembwe bice na Fizi n'ahandi hose mpaka bigeze i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ni ibintu bidashoboka cyane kubera ko mu minsi tumaze tubabwira amakuru ajyanye n'intambara, biragaragara ko nta haba ingabo z'u Burundi, haba abafatanyabikorwa babo FARDC ndetse n'abandi nta bushobozi bafite bwo kuba bagaba ibitero nk'ibyo ngibyo ngo bigende bigere Bukavu. Nta ngamba y'insereje amakuru yanjye niba ari ubwa mbere isanze kuri mebero mushya mu Rwanda,
reba aho ngaho hasi handitse subscribe kandi undi akwinginze niba warebye iyi video ngo ugende udakanze kuri subscribe kugira ngo tuzabane ubutaha